Jum mikraħ għall-Ewropa u għall-kapitali tagħha. Hekk iddiskriviet il-ġurnata tal-attakki terroristiċi fi Brussell ir-rappreżentanta tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u s-sigurtà Federica Mogherini. Mogherini li kkummentat waqt żjara fil-Ġordan tenniet li l-għaqda bejn il-Mexxejja Ewropej hija kruċjali f'dan il-mument ta' prova. It's quite clear that the roots of the pain we are suffering around our region are very much the same, and that we are united in not only suffering our victims, but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together. Żgur li bħal Mogherini jaħsbu wkoll mexxejja oħra li wieħed wara l-ieħor ingħaqdu f'messaġġi ta' solidarjetà mal-kapitali Belġjana, kapitali li tilqa' fiha wkoll lil nieshom minħabba n-numru ta' impjegati Ewropej fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Siti elettroniċi bħal Twitter kienu mimlija messaġġi ta' kuraġġ u solidarjetà mill-mexxejja li l-kol tkellmu favur l-għaqda Ewropea f'jum mdemmi bħal dan. Il-President Franċiż François Hollande sejjaħ l-attakki fi Brussell bħala attakki mmirati lejn l-Ewropa kollha u mhux fuq stat wieħed biss. Qal li t-terrorizmu huwa theddida globali li għandha bżonn rispons globali biex tingħeleb. Minn Londra l-Prim Ministru David Cameron qal li t-terrorizmu m'għandu qatt joħroġ rebbieħ minn avvenimenti bħal dawn, għalkemm ammetta li dawn huma żminijiet diffiċli. These are difficult times, these are appalling terrorists, but we must stand together to do everything we can to stop them and to make sure that although they attack our way of life and they attack us because of who we will never let them win. Is-sejħa għal-għaqda globali kontra t-terrorizmu waslet ukoll minn barra mill-Ewropa. Dan waqt żjara statali f'Kuba li qed jagħmel il-President Amerikan Barack Obama. And this is yet another reminder that the world must unite. We must be together, regardless of nationality or race or faith, in fighting against the scourge of terrorism. We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world. F'momenti bħal dawn ma jonqsux l-avvenimenti simboliċi, bħal dak li se jsir f'Pariġi meta l-Eiffel Tower jinxtel bil-kuluri tal-bandiera nazzjonali tal-Belġju, kif ħabbret is-sindku ta' din il-belt li wkoll taf xi jfisser il-ħruxija tat-terroristi.